Салом алейкум дӯстони азиз. Ин дарси панҷими курси PHP ҳафти моҳае ки мегзарем. Ин дарсам бо тағйирёбандаҳоро мегзарем, яъне чанд дарсае ки мо тағйирёбанда гузаштем, основаи PHP-ро гузаштем. Барои ҳамин шумо бояд дар основаи PHP бояд решаи PHP-ро хуб омӯзем. Барое ки агар хуб наомӯзем, баъдан яъне дальнейш кортон дашт монда камтар проблема мешавад. خب این درس ما سلچنی پریمینی رو میگذاریم، یعنی که سراغتی میگم با تو که من خوب نمیفهمش خیلی را میگذاریم نشان میدیم. خب ما مثل پیشتر من یک ایندکس داریم و در اینجا براوزر تا برآوردگیمش. خب انا یکم تغییربنده ما این یعنی تغییربنده سختی سراغوی میشه، یعنی تغییربنده های سختی سراغوی. من هم خیلی پریودش کنم تا که اگر باروسی بگیریم جوسکی پریمینی میشه، جوسکی سیلک میشه سیلک. خب تغییربنده های سختی سراغوی. این خیلی خب این یکم شای این چه خیلی یعنی مثلا ما تغییربنده A میسازیم، و در تغییربنده A میتیم مثلا تکست میتیم، تکست میتیم مینویسیم. بعدا باز یک تغییربنده دیگر میسازیم، تغییربنده مثلا www مثلا. بعدن ما شیفت میچقیم و کنوپکای هفته من این خیلی اندرسان میمونیم. وقتی اندرسان تاکی موندیم باز تغییربنده امونا میتیمش. در این حالت بینید چی میتونه. وقتی من ایچو میکنم آرا میبرم تغییربنده آرا، یعنی در براوزر تکست مورا میبرم. اگر تغییربنده www رو برم در این حالت هم تکست میبرم. اگر ما ازمینیت کنیم مثلا تغییربنده آرا، یعنی چه بگیریم آرا ازمینیت کنیم، یکم مثلا با tt قد مثال از ازمینیتش میکنیم در این حالت باشد من tt مورا برای یعنی ازمینیت میشه. اگر www رو ازمینیت کنیم فرق نداره، در این حالت هم یعنی ازمینیت میشود. مثلا نخیل میکنم. یعنی ما اینجا معناش همیه که ما با دو پریمینی، یعنی هم با www هم با a، یعنی یک پریمینی را ایواز میکنیم. مثلا چه خیلی مثلا ما یک جوسکی دیسک داریم، در اینجا ما یک الیمنت داریم. هر گوی الیمنت ما نام دادگیم، یعنی نامی آرا مثلا دادگیمش، مثلا نامی آرا دادگیمش از اینجا. هر گویی که ما بخوایم همین الیمنت ما ازمینیت کنیم همین آرا فایرود میکنیم و ازمینیت میکنیم. اما حاضر در این حالت ما چه خیل کردیم؟ در این حالت ما پریمین را دو نام دادیم، یعنی www. یعنی هر گویی که ما خواهیم همین الیمنت قد کار کنیم میتونیم با نام www استفاده بریم، میتونیم با نام h استفاده بریم، فرق نداره. یک جورا ما با دو پریمین قدی میتونیم که استفاده بریم. این سلچنی پریمینی است، این سلچنی تغییربنده. خوب باز هست دیگر نمونه تغییربنده. مثلا چه خیلی مثلا من این تغییربنده را پریود کردم، یعنی تغییربنده های حرفی من خیلی پریودش کردم، یعنی با روسی قطعی سیمبول سیلکی میشیدم. خیلی مثلا این نویسونیم تغییربنده های یعنی حرفی. اینها همشون سلسی پریمینی، یعنی تغییربنده های سراغوی هم در یادتون گیریم. خب اینش چه خیلی میشه. مثلا اینش در ما تغییربنده مثلا کام میسازیم.
дар таҷрибандаи комон метиҳем мана ягон масалан ягон адрес метиҳем www.salmo.tt мана хел адресиш метиҳем ва боз як тағйирёбандаи дигар месозем. Масалан тағйирёбандаи ру месозем. дар тағйирёбандаи ру бошад мана ин хел ранги номи коми гуфтагимон ин хел ҳарфҳоро мегзорем. баъдан чӣ мекунем? Баъдан чӣ мекунем? вақти мо тағйирёбандаи руро яъне бароварданӣ бошем, мана ру менависонем. тағйирёбандаи руи мо мана ком, яъне ки дар дохилаш ком дошт, баровардаш. аммо номи инам ба мувофиқаи ҳардишон. дар ин ҳолат мо метавонем ки дта мана хел дта тие дар ин ҳолат бинем ки www ина мебарорам. мақсад ки дута тағйирёбанда мешавад. шояд намедонам ин хатогӣ аз тарафи барномасозои PHP ё ин ки просто ҳамин хел душвор кардан барои ягон баъзара, мақсад сохтан барои ягон баъзаҳои бақуввата сохтан, шояд ҳамин хел бошад, не ки ҳамин хел мегӯем слочни тағйирёбандаҳо ҳастанд. фақат шумо ҳаминро дар ёдтон гирем ки ҳамин хел ҳастанд, не ки ман ягон ҷода хеле истифода набурдам ва надидам ки ягон ҷода истифода барам. фақат шумо бидонед ки ҳамин чиз хатогӣ нестай ва слочни тағйирёбанда. давомаш боз ҳастай, яъне тағйирёбандаҳои дигар намуд, яъне суроғаҳо дар объект, ино баъдан дида мешаванд. яъне ки ноша мо вақте ки объектҳоро гузаштем, баъдан ноша мегзарем. инош масалан суроғавӣ суроғатиҳи дар объект баъдан дидам хато кардам. дар пеши камера навистан қинай, бовар кунед. як бор камераро гирён кунед ва нависед хато, ва ё ки ягон видео дарс тайёр кунед, бинед ки чӣ хел мақсад кор мекунед ва бе видео чӣ хел кор мекунед. инош хай баъдан дида мешавад. яъне ки се намуди буд ки мо гузаштем: якум, дуюм ва сеюм. хуб, ин дарси мо ба ҳамин ҷоя тамом мешавад. хуб, то дарси дигар дар паноҳи Худо. хай.